Bigarren gaiari heldu aurretik, ongi etorri egingo diegu gizarte ekimenako ikastetxe pribatuen sektoreko sindikatuen ordezkariei. Xabier Irastorza, Elatik, Endika Rodríguez, Estilasetik, Elena Esteban, Komisiones Obrerasetik, Aitziber Uriarte, Labetik, eta Ángel Manuel Pérez del Toral, UGT sindikatutik. Bigarren gaiari helduz, gizarte ekimenoko ikastetxe pribatuen sektoreko ELA, Komisiones Obreras, Esteilas, LAB eta UGT sindikatuen ordezkaritza baten agerraldia, haiek egindako eskariari jarraituz, batzordak eskatuta, azaltzeko ze egoera sortu den hezkuntza sailak kontzertazio moduluak murrizteko hartutako erabakiaren ondorioz. Beraz, aurkezpena eginda, beraiei pasako diete hitza eta Xabier Irastorzak hartuko du hitza. Eguerdion, eskerrik asko gonbiteagatik, bost sindikatuen izenean hitz egingo dut, baina ondoren matizazioan bat edo zerbait komentatzeko baldin badute, beraiek ere zerbait esango dute. Ni Xabi naiz, Xabi Irastoza ELA sindikatutik, eta hemen Ángel, Elena, Endika eta Itziber ditu. Agerraldi honen arrazoia, guk 3 zati nagusitan banatu dugu, eta lehenengo zatian pixka bat hezkuntzaren egoeraren inguruan, eta baita ere zor publiko, zerbitzu publiko guztietan eta hezkuntzan ere murrizketak inposatzeko erabakia, eta honek itunpeko irakaskuntzan sortu duen egoeraren inguruan zentratu nahi dugu. Bigarren puntu bat, itunpeko patronalek murrizketen pixu nagusia langilei pasatzeko eta langileen bizkarra ezartzeko alde bakarreko erabaki horretan, eta honek lan harremanen hausturan suposatu duena, eta horrek dituen ondorioak. Eta 3. puntu bat, legebiltzarrari eta bertan zaudeten talde parlamentarioei egiten dizuegun eskaera gatazka honik konponbide emate aldera, zuek ere egin ditzakzezuen ekimenak edo egin dezakezuena martxan jartzeko. Lehenengo puntuari helduta, errepaso txiki bat egin nahi dugu hezkuntzaren egoera zein dan azaldu asmoz. Iruditzen zaigu hezkuntzaren egoerak zer esan handia daukala azkeneko urtetan hartu diren erabakiek nola eragiten duten hain zuzen ere hezkuntzan, eta nolako murrizketak. Naiz eta oso orokorrean arituko garen, iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela benetan zertaz hitz egiten ari garen ikusteko. Hezkuntzan egiten den inbertsioa autonomia erkidegoan azkeneko hamarkadan gure barne produktu gordinaren 3,5 ingurukoa da. 3,5 ingurukoa. Eta honek kokatzen gaitu herrialde garatu eta aberatsenekiko oso distantzia handian. Hau azkeneko hamarkadatan. Datu konparatuak dauden azkeneko urtea 2007 da, eta datu horiek ikusten baldin baditugu, autonomia erkidegoan hezkuntzan egiten den inbertsioa 3,6, barne produktu gordinaren 3,6 da, herrialde garatu edo aberatsenek egiten duten aldiz, barne produktu gordinaren 5,2 da. Hau da, 1,7 puntutara gaude hezkuntzan egiten den inbertsioari begira. Horrek esan nahi du, gure aberastasunaren baitan, ia 1.000 milioi euro gutxiago inbertitzen direla hezkuntzan. Eta hau kontutan izan da, hezkuntza aurrekontua, azkeneko hamarkadetan, 2.000 milioi euro ingurukoa izan dela, aurreko urtetan gutxiago, eta azkenekotan honek esan nahi du besteak beste, gutxi gora bera biztanleko ia 500 euro gutxiago inbertitzen direla hezkuntzan. Eta testu inguru horretan, hain zuzen, 2009-tik 2010-era 79 milioi euro murrizten dira. 2010-tik 11 bitartean 59 milioi euro murrizten dira. Eta 2011-tik 12 bitartean 86 milioi euro murrizten dira. Tarte horretan, metatutakoa 214 milioi euro dira. Murrizketa horien
guztirakoa. Eta 2012tik 2013 oraindik ere ejekutatu gabe den presupuesto horretan, aurre ikuspena 7% murrizketa egin zuen Eusko Jaurlaritzak, horrek 171 milioi suposatzen ditu, guztira metatua ia 200 milioi euro dira. 386 milioi euro. Eta Eusko Jaurlaritzak mailaren gainean jartzen diguna da, 2013-tik 14 bitartean, 2013ko aurrekontu hori nolabait luzatzeko. Azkeneko asteburu honetan irudi esaten dela hezkuntzan gehiago inbertitu nahi dela, baina ez dakigu horrek ere zer suposatzen du. Gauza da 2014an ere murrizketa horrek jarraipena izateko aukera guztiak dituzte. Eta testuinguru honetan itunpeko irakaskuntzan gertatzen dena ondorengoa da, ez? 2010ko maiatzaren 13an hitzarmen maila eratzen da. Hitz egiten ari gara 2008-2009 tarteko autonomia erkidegoko itunpeko irakaskuntzako gizarte ekimeneko ikastetxetako hitzarmena 2009an bukatzen dela, 2010an maila eratzen da, hitzarmena salatu gabe egonik, oraindik, eta jarraian Eusko Jaurlaritzak alde bakarrez autonomia erkidegoko 2010ko aurrekontuetan murrizketak inposatzen ditu, 2010/3 legea inposatzen du, eta alde bakarrez eta bere borondatez ere murrizketa hori bera itunpeko moduloetara luzatzen du. Modulo hauek proportzioan ere murriztuz. Itunpeko irakaskuntzako patronalek inolako negoziaziorik egin gabe eta alde bakarrez murrizketa hauen zatirik nagusiena langileen bizkarrera trasladatzen dute zuzenean. Eta horretarako lan harremanen egitura hautsi egiten dute, oda hitzarmena hausten dute, alde bakarrez hausten dute, eta ideia bat egiteko haustura horrek suposatzen duena 2010tik bataz beste pilaturiko murrizketa lehen hezkuntzako, bataz besteko soldata batzuk ikustearren, metaturiko murrizketa lehen hezkuntzan 2.000 euro ingurukoa izango litzateke, eta bigarren hezkuntzan eta batxilergoan 3.500 bat euro. Metatua 2010tik gaur egun arte. Egoera honen aurrean, Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakiaren ondorioz eta patronalek hartutako erabakiaren ondorioz gure lan baldintza defendatzeko eta honen kaltetzeak hezkuntzaren kalitatean ere duen eraginari aurre egiteko mobilizazioetara jotzea beste biderik ez daukagu, eta baita ere epaitegieta jotzea beste biderik ez daukagu. Gogoratzen dugu 2010ko maiatzaren 25ean besteak beste zerbitzu publikoetako greba deitu genuela, eta horrez geroztik hainbat eta hainbat mobilizazio egin ditugula murrizketa politika hauek salatzeko orokorrean. Eta baita ere, bide judiziala hartu genuela Eusko Jaurlaritzaren aurka, aurrekontu murrizketagatik, eta patronalen aurka hitzarmenen hausturagatik, eta murrizketen pisua langileei zuzenean trasladatzeagatik. Patronalen aurkako gatazka kolektibo eta norbanako erreklamazioek langileoi eman digute arrazoi. Arrazoi eman digute autonomia erkidegoko auzitegi nagusian, eta baita ere, patronalak ala errekurritu egin zuelako, baita ere, estatuko tribunal gorenean, auzitegi gorenean. Honek ekarri duena da gatazkaren erabateko judizializazioa. Eta konflikto izugarri bat egotea bai epaitegietan, baina baita ere, kasu honetan ikastetxeetan, langileekin, eta nik gogoratzen dut bakarrik 1000tik gora norbanako erreklamazio sartu dira gatazka honen ondorioz. Bestea beste, mehatxuak izan dituzte langileen ordezkariek, langileek, presio ezberdinak, eta besteak beste sindikatuok ikastetxeen bideragarritasuna bera ere kolokan jartzen genuela luzatu izan zaigu, ikastetxeak ixteko akusazio ere luzatu zaigu, guri iruditzen zaigu ez zerreztala hori baino absurdoagoa sindikatu batzuei akusazio horiek egitea baino ikastetxeak ixtea edo bideragarritasuna kolokan jartzea. Gure ustez ikastetxeen bideragarritasuna ez da kolokan jartzen lan baldintza duin batzuk aldarrikatzeagatik, inola ere ez da jartzen horregatik.
horretatik kolokan. Are gutxiago murrizketa kontestu batean hori aldarrikatzeagatik. Arazoa izatekotan izango litzateke matrikulazioa, izango litzateke finantziazio gabezia, edo izango litzateke ikastetxe horien kudeaketa txarra, baino ez bestea. Gainera, kalitatezko hezkuntza nahi baldin badugu, profesionalen implikazioa nahi baldin badugu eta abar, murrizketen bidea eta murrizketen pisua langilei trasladatzea ez zaigu iruditzen biderik egokiena. Gauza da, testu inguru honetan 2012ko abenduan hitzarmenaren negoziazioari berrekiten zaiola eta berriro ere heltzen diogunean negoziazioari patronalak denbora eskatzen digu. Denbora eskatzen digu hainbat arrazoiagatik. Denbora eskatzen digu alde batetik elegite kontentzioso administratibo bat sartuta daukalako Eusko Jaurlaritzaren aurka, eta horren emaitza jakin nahi duelako. Besteak beste 2013ko aurrekontua oraindik ere itxigabe zegoelako, eta horren itxierak argitu zezakela uste zuen patronalak gatazka honen irteera, eta beste aldetik nulitate errekurtso bat jarria zeukalako patronalak gorenaren sententziaren aurka. Eta horren emaitza ere jakin nahi zuela. Eta horrek erabat baldintzatzen du negoziazio prozesua, eta besteak beste negoziazio mailak 2010tik aurrera sortutako zorra eta sententzia ezberdinek sindikatu arrazoia eman zigutenez, horren negoziazioan zentratzen da. Eta hori horrela izanik, 2013ko ekainaren 28an, 2010tik 2012 bitarteko zorrak itatzeko akordio bat izten. Bestea beste, askotan esan izan zaigu, sindikatuei maximalista garela, edo inolako malgutasunik ez tegula agertu, eta bar. Nik uste akordio honek argi uzten duela ze prestasun izan dugun sindikatuok eta ze malgutasun izan dugun prozesu honetan guztian. Besteak beste, murrizketen pisu horrek zuzenean langilei eragin dielako eta sindikatuak eta langileak prest egon direlako bestelako ordainketa periodifikazio bat onartzeko. Besteak beste 2015 arte luzatzen den ordainketa periodifikazio bat. Bestalde, hor patronalen txantaje bat egon da, besteak beste negoziazio prozesu horretan beraiek jartzen zituzten baldintzen artean, murriztutako taulak onartzea jartzen zigutelako baldintza bezala, edo finantziazio publikoari zuzenean lotutako taulak onartzea, edo negoziazio prozesu honetan epe bat jartzea hitzarmenaren baliorako, eta behin epe hori bukatu ondoren hitzarmena bere horretan geratuko litzateke, edo arbitraje obligatorio batera joan beharko ginateke. Hori inola ere onartu ez dugun txantai. Eta hau honela, hau ekainaren 28an gertatu baldin bazen, uztailaren 5ean sindikatuok onartzen ez dugunez patronalen planteamendu hau eta txantai hau, patronalek hitzarmen maila alde bakarrez hautsi egiten dute, eta erreforma laboralak ematen dizkien tresnak eta baliabideak aprobetxatu nahian, estatuko hitzarmenera jotzen dute. Komunikazio hori gainera mailari trasladatzen diote, komunikazio ofizial bezala, hau da, negoziazioa eteten dala eta estatuko hitzarmenera pasatzen direla. Eta hori izango dala erreferentzia hemendik aurrera. Eta gauza bera egiten dute ikastetxe guztietan enaiz ausartzen esatera, baina ia gehienetan eta baita ere langile gehienei komunikazio bera bidaltzen dute. Edozein kasutan sindikatuen ustez hitzarmenaren ultraaktibidadeak jarraitzen du. Puntu honetan zalantza gutxi ditugu,
dugu, ez bakarrik gure zerbitzu juridikoek horrela diotelako, baizik orain gutxi udan baita ere honen inguruko sententziak irten direlako besteak beste Auzitegi Nazionaletik, eta baita ere hainbat interpretazio hainbat lan organoen artean interpretazio hori ere oinarrituta dagoelako besteak beste Autonomia Erkidegoko lan harremanetako kontseiluaren presidentearen iritzia, edo baita ere Auzitegi Nagusiko sozialeko arduradun den epailearen iritzia. Besteak beste lan erreformak eta negoziazioaren erreformak tarte bat uzten duelako hor, esaten du hitzarmenen ultraaktibitatea urtebetera izango dela, baldin eta kontrakorik adosten ez baldin bada. Eta hain zuzen, hitzarmen horrek kontrako klausula bat jarrita zeukan, beste esaten duelako, hurrengo hitzarmena sinatu bitartean hitzarmen hori indarrean egongo zen. Hori judizializatuta dago prozesu bada, patronale komunikazio hori egiten dutenean, sindikatuak besteak beste helegiteak jartzen ditugulako, eta pasaden asteazkenean, hilaren 15ean, hain zuzen epaiketa izan zen arrazoi horregatik. Gauza da, edozein kasutan, ze ondorio nagusi jartzen ditugu guk mailaren gainean, eta ondorio honen baitan baita ere legebiltzarreko taldeei eta legebiltzarrari ze eskaera egiten dizkigu. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak inposatutako murrizketegatik eta murrizketak egiteko erabakiaren horren ondorioz lehenik, ondoren patronalek Autonomia Erkidegoko hitzarmena urratu eta murrizketen pisua lehenengo langileengana eramateko harturako erabakiak, baina ondoren negoziazio maila bera hautsi eta estatuko hitzarmenera joateko erabakiak iruditzen zaigu orain arteko kontzertazioaren egitura bera erekin kalarrian jartzen dutela. Egitura bera kinkalarrian jartzen dutela. Lan harremanen markoa eta egitura oso modu larrian erasotzen dutela. Hemen lan harremanetarako egitura bera ere ikututa geratzen da, beste hitzarmenaren ez betetze bat dagoelako, estatuko hitzarmenera jotzen dalako, eta besteak beste kontzertazioetarako araudia bera ere ez dakigu nola geratzen. Eta erabaki hauek guztiak sorturiko garen ondorio nagusiak langileak beraien lan baldintzen okertzean pairatzen ari dira. Eta ondorioz, baita ikasle eta familiak beraien hezkuntza kalitatea okertuz, ezta? Eta erabaki hauek guztiak salatzeak, lan harremanen egitura eta lan baldintza defendatzeak eta sektoreko eta bertako langileentzat egonkortasun aldarrikatzeak sektorea gatazka honetara eraman du. Baina aldarrikapen horiek eraman dute gatazka honetara. Egindan, gure ustez egindan injustizia hori horrela izanik, zer da legebiltzarreko taldei eta legebiltzarrari berari ere eskatzen dioguna. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzari eskatzea inposatzen ari den murrizketa politika honi behin betikoz politika hori alde batera utzi eta zerbitzu publiko guztien eta gure kasun konkretuan hezkuntza osoaren garapena bermatzea eta inbertsioa handitzea. Iruditzen zaigu momentu honetan premiazko erabaki bat dela hori. Murrizketa politikak alde batera utzi, zerbitzu publiko guztiak eta hezkuntza bermatu eta garatzeko inbertsio nahiko egitea. Hasieran deskribatu dugu naizta orokorki izan ze egoeratan dagoen hezkuntza, iruditzen zaigu hau oso puntu garrantzitsua da. Egoera hau sortu duen heinean Eusko Jaurlaritzari eskatzea lehenengo bitartekaritza lana egitea eta gatazkari irteera emateko baliabideak ere jartzea. Eusko Jaurlaritzak erantzunkizu zuzena du gatazka honetan. Iruditzen zaigu bitartekaritza egiterik aparte, baita ere esku hartu behar duela honi irteera emateko baliabideak jartzerakoan. Hezkuntza sistemaren erdiari eragiten dion gatazka larri bat dago. Ia erabat diru publikoz finantziatua dago.
Eta hitzarmenak betetzen ez direlanik, lan erreformaz baliatuz, estatuko hitzarmenera joateko erabakia hartu da. Honetan, Eusko Jaurlaritzak ardura izateaz gain zer esana izan behar du. Eta neurriak hartu behar dituela uste dugu, eta baldintzak jarri behar dituela baita. Ia uneko unean diru publiko finantzatuta dago. Ez digu balio esatea, hemen hau patronalen eta sindikatuen arteko gauza bat dela. Ulergaitza egiten zaigu planteamentu hori. Eta patronalei ere hitzarmenen errespetua eta bertako lan harremanen egitura errespetatzeko eskatzea, hori da, baita ere legebiltzarreko taldei eskatzen dizueguna, baita ere legebiltzarrari berari, inolako murrizketa planteamenturik gabe, inolako txantaiari gabe puntu horretan, eta lan erreformaren ondoriorik inposatu nahi izan gabe. Hau da, guri esaten zaigu postura maximalistak mantendu izan ditugula, baina eske gure posizioa izan da oso oinarrizkoa, hau da, hitzarmen bat aurreko hitzarmenetik negoziatzen hastea, hitzarmen horretan murrizketa gehiagorik ez inposatzea, eta lan erreformari dagokionez, hau da, lan erreformak ematen dituen instrumentu hoien aurrean hitzarmena blindatzea, ikastetxe guztietan aplikatu dadin, eta besteak beste, urrengo hitzarmena sinatu bitartean, hitzarmen horri indarrean egon dadin. Oso oinarrizko planteamentu izan da. Iruditzen zaigu patronalei exigitu beharreko puntu bat. Eta azkeneko puntu bat, iruditzen zaigu kontzertazioen egitura bera ere kinkalarrian jarria dagoenez, iruditzen zaigu horrek itunpeko irakaskuntzaren egituratze eta arautze baten inguruko akordioa behar duela. Eta akordio bat non besteak beste gobernua, patronalak eta langileen ordezkariak, sindikatuak parte hartuko dugun. Ze orain arte, horrelako prozesuetan, langileen ordezkariak sistematikoki kanpoan geratu gera edo kanpoan utziak izan gera. Eta iruditzen zaigu hori ez dela bidezkoa, prozesu honetan. Besteak beste, negoziazio kolektiboaren autonomia errespetatua izango den. Hau da, hitzarmenetan onartutakoa errespetatua izango den. Besteak beste, itunpeko irakaskuntzako langileen lan baldintzak duindu eta berdinduko diren. Hau da, lanaren eta lan baldintzen homologazio. Eta aurreko puntuak bermatze aldera, hezkuntza sistema osoaren garapena ziurtatuko duen inbertsio eta finantziazio eredu berri baten baitan itunpeko irakaskuntzaren finantziazio egokigoa ere kokatzea. Eta baita ere, iruditzen zaigu hau guztia gertatzen denean, bai gobernu eta bai patronalentzat gutxieneko eskubide eta betear beharrak ere arautu egin behar direla eta pentsatu egin behar direla. Besteak beste, itunpeko patronal eta ikastetxeen finantziazio publikoaren eta diru sarrere guztien gaineko kontrol publiko zorrotza eramanez. Besteak beste, itunpeko irakaskuntzako langileen kontratazioa, iraunaldia, ordezkapena eta kaleratzen inguruko kontrol eta parte hartze publiko zuzena. Edo ikastetxe batetik kaleratutako langileentzako lana bermatzeko neurriak. Eta beste hainbat. Baina iruditzen zaigu horrelako egoera batean eta markoaren inguruko eztabaida batean sartu ezkero hau eta beste hainbat elementu mailaren gainean jarri beharko genituztela. Eta nire aldetik, ez dakit nire lagunak zerbait. Orduan besteri gaitzeko momentu gozez. Orduan pasako gara taldeen tartera, talde popularretik Iñaki Garzabalek dauka hitza. Muy bien, pues muchas gracias, presidenta, y para agradecer a los representantes de los trabajadores sus explicaciones, efectivamente, y mostrarles pues nuestro interés por los problemas que hoy traen a esta Cámara, a esta comisión, y el seguimiento que mismo vamos a hacer. Desde luego nosotros recogemos esa petición para
que desde aquí podamos instar al Gobierno a que pueda apoyar de alguna manera a los centros, además de con intermediación con recursos. Nosotros creemos de verdad que en este caso tenemos que buscar un clima de acuerdo y de entendimiento entre trabajadores y los titulares de los centros de iniciativa social. Nosotros estamos convencidos de que efectivamente esta situación por la que están atravesando y que yo creo que todas las partes tratan de solucionar está llevando a muchos centros a una situación complicada. Y desde luego también nosotros somos sensibles a ese llamamiento que han hecho por parte de titulares y de las patronales de los centros concertados a que su situación, pues de seguir acumulando deuda, como lo están haciendo. Los datos que han aportado es que vienen acumulando una deuda de 18 millones de euros. Eso es lo que ha aportado como dato Cristau Escola. Si solo Cristau Escola está acumulando ya una deuda de 18 millones de euros, si en función de lo que pase con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, esa deuda se va a ir acumulando, va a seguir aumentando de manera indefinida, mientras efectivamente sigamos teniendo ese desajuste entre el módulo de financiación de los conciertos y el peso de los salarios, pues esa deuda va a ir aumentando, y eso lo único que va a provocar o que puede provocar es el ahogo financiero de los centros concertados, y creo que eso desde luego es algo a lo que no se debe llegar. Por eso nosotros desde el Partido Popular vamos a reclamar un mayor apoyo a la red concertada, vamos a reclamar también que por la vía de los presupuestos se trate de mejorar los conciertos educativos para buscar por esa vía bueno, pues un colchón que permita a los centros responder a las demandas de los trabajadores sin tener ese ahogo financiero del que en este momento están transmitiendo y están trasladando a la opinión pública. Yo pienso que esa es la vía más rápida para la solución. Además del diálogo y la concertación entre las partes, creo que en este caso la enseñanza concertada y los centros concertados merecen un mayor apoyo, y nosotros lo vamos a reclamar, como lo hemos reclamado en otros ejercicios. Creo que aquí no puede haber una pelea, ni se puede seguir suscitando peleas entre la escuela pública y la concertada. Creemos que tenemos que desde aquí instar y respaldar las propuestas que vayan en la dirección de aumento de los módulos de concierto educativo que permitan desde luego salvaguardar la continuidad de los centros, que desde luego es lo que permite salvaguardar el derecho de las familias a la libertad de enseñanza, a poder elegir distintos proyectos educativos en nuestra comunidad. Y desde aquí nosotros desde luego que sí que prestamos o prestaremos nuestro respaldo a cualquier iniciativa en este sentido que se pueda producir en el Parlamento, y desde luego nuestras enmiendas irán en esa dirección en el debate presupuestario. Nada más y muchas gracias. Talde Sozialistatik Isabel Celaá daukaitza. Sí, bueno, agradezco mucho las explicaciones dadas y las miro con atención. Sabemos todos cómo han venido los hechos a producirse. Conocemos cuál es el origen. El origen, nada nos haría más felices, ciertamente, que contar con más recursos para la educación, tener obviamente más capacidad inversora en la educación, puesto que la educación es el futuro y no otras muchas cosas que también suelen ponerse delante. Pero ciertamente la administración pública no hablo solo de la administración pública vasca, sino de las administraciones públicas en este momento tienen enorme dificultad para poder satisfacer este objetivo. En primer lugar, he de decir que ciertamente la definición del salario, como todos sabemos, de la concertada, es una definición que se hace en relación
al salario, a las retribuciones de los funcionarios públicos, y esto lo saben mejor que yo los representantes de los trabajadores que aquí están. Esto no es nuevo, parte de toda la legislación vigente, incluso de la LOE, en el artículo 117, donde se afirma que efectivamente la forma de definir es en relación a las retribuciones de la pública. Y esto, obviamente, es lo que es el origen de que cuando hay una norma de obligado cumplimiento, muy a pesar de todas las administraciones, desde luego muy a pesar de la vasca, hay que aplicarla a los empleados públicos y, por ende, también a las retribuciones de los trabajadores de la concertada, cuyas retribuciones no se vinculan directamente con el módulo de concertación. Es decir, que si algo reconocen las múltiples sentencias que hemos venido viendo, es lo que el fallo que afirma que ciertamente hay autonomía entre las partes. Y ese es el convenio, precisamente, y ese es el convenio que hay que cumplir. Hay autonomía entre las partes. De facto, en la entrada del anterior gobierno, el convenio laboral está encima de la mesa ya, ¿no?, en mayo de 2009, ¿no?, que acumula el de 2008. Hay autonomía entre las partes sin que el módulo de concertación establecido por la legislación, por la ley de presupuestos, tenga que acudir directamente a salvar lo que tiene la obligación del patrono con respecto al personal. Esta es la cuestión. Tenemos las sentencias que efectivamente han eximido a todas las administraciones, ya no solamente yo hablo de la vasca, sino que han eximido a todas las administraciones públicas de la obligación de responder a lo que han conveniado en soberanía, en autonomía de las partes, el patrón y los trabajadores, y los representantes de los trabajadores, y este es el caso que acontece. La reducción nunca fue del 5%, todos los que estamos aquí sabemos que no llegó al 3%, en la pública fue incluso mayor, puesto que además de la reducción hubo que afectar la EPSV, hubo que afectar Itzarri, y esta es una cuestión que había que preservar, ciertamente, y que hay que preservar porque se estaba definiendo a un 95% el salario de la concertada con respecto al de la pública. Y lo que lleva a concluir, lo que le lleva a concluir al tribunal, que efectivamente los colegios, las patronales, cada uno que ha conveniado, tiene otros recursos para poder asistir a sus obligaciones. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos con que en algunos lugares, es decir, algunas patronales con sus trabajadores han llegado a acuerdos. Sin embargo, en otras no. Concretamente, en Cristau pues se produjo una especie de alarmismo, como ya ha sido en este momento también mencionado, una especie de alarma, sensación de alarma de que aquello pues no tenía viabilidad, que iba a ir a la bancarrota, lo cual obviamente eso a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores, pues les produce, hombre, una sensación, en fin, de desasosiego, de inseguridad no soportable. Se llega a decir, incluso jugando con números, que había una reducción del 5%, cuando no había tal, y en vez de emplearse a fondo, entre lo que era una negociación, que era la que tenía que hacer entre las partes, para ver cómo se solucionaba aquel tema. Y nos encontramos, y aquellos polvos traen estos lodos, nos encontramos en este momento que efectivamente la inmensa mayoría de las patronales han podido ir resolviendo sus asuntos con acuerdos, mientras que en una bien grande y bien importante, en Cristau no lo hemos resuelto, no se ha resuelto. Y no se ha resuelto, y la administración pública tiene mucha dificultad para poder intervenir. No solo me refiero al efecto dominó que esto genera, porque aquí estamos en una proporción del 95%, que cuando se firma el convenio hay alguna central sindical que dice se ha llegado hasta el 97% con respecto a la pública, sino que en otras administraciones están al 85%, etcétera. Pero esa proporción ha de reservarse por mor de ley, es decir, la ley es la que te pide que realmente eso siga así. Entonces, la administración pública tiene muchas dificultades para poder intervenir, como digo, no solo por el efecto dominó, no solamente por lo que establece la ley,
la legislación vigente, sino también porque de dónde lo va a sacar. Hemos de recordar que aquí hay legislación al respecto también. Hay legislación al respecto. Entonces, ¿de dónde va a sacar recursos, sin prevaricar, obviamente, para poder atender cuestiones económicas a ese respecto? Entonces, la dificultad, yo coincido con que hay dificultad intrínseca, es decir, aquí lo más fácil pues es salir de aquí como se puede, haciendo mutis por el foro y realmente, quiero decir, pues dar, en fin, entender la dificultad que están pasando los trabajadores con las que nosotros nos solidarizamos, procurar por todos los medios que haya una gran sensibilidad al respecto para ver si entre todos somos capaces de descubrir cómo poder ayudar incluso con actitudes, etcétera, pero la dificultad objetiva existe, porque si algo ha quedado claro ante los tribunales, y no fueron las administraciones las que acudieron a los tribunales, sino, en fin, una de las partes, las partes acudieron a los tribunales, y algo ha quedado claro es que efectivamente son las partes las que tienen que resolver este asunto. Y aquí no hay ni cuestiones de inconstitucionalidad, como alguien pidió al Ararteko que se hicieran, cuestiones de inconstitucionalidad incluso, cuando el Ararteko dijo, no, es que esto es lo que corresponde hacer. Esto es establecer un sistema que efectivamente no solamente repercuta en los trabajadores de la pública, sino por mimetismo, por proporción, también en la concertada. Ojalá esto no existiera, ojalá nunca hubiéramos tenido ninguna administración que entrar en lo que es la reducción ni siquiera de un 1 y pico %, pero esto acontece en un momento además en el que efectivamente pues hay trabajadores que con sus patronales, quiero recordar que incluso Eroski voluntariamente se redujeron el sueldo para hacer, en fin, para poder seguir cabalgando. Quiero decir que esto ha ocurrido en miles de trabajadores. Yo creo que todos nos hemos bajado también el sueldo. No animo a que se baje el sueldo el profesorado. Me gustaría que ganara mucho más. Esto lo digo con toda sinceridad. Me gustaría mucho. Pero las circunstancias en las que nos encontramos son estas y yo he querido ser sincera. Muchas gracias. Euskal Herria Bildutik Belen Arrondok dauka hitza. Eskerrik asko. Lehenengo eta behin, guztiok bezala eskerrak eman, ona etorri zaretelako eta agertzeagatik une honetan eta azken hilabete luzeetan itunpeko ikastetxeetan, gizarte ekimeneko ikastetxeetan langileek pairatzen ari zareten egoera. Hori esan da baita ere, aipatu zuek egindako hausnarketarekin hein handi batean bat gatozela. Bat gatoz, hemen sakoneko arazo badagoela, bai hezkuntzan, bai zerbitzu publikoetan, inbertsio mailan azken urteetan egondako eta emandako murrizketak eta atzera pausoak, ez? Eta hori ikusteko aukera izan dugu, sektore desberdinetan, zerbitzu publikoi dagokienean, eta hezkuntzan nola ez ikusi genuen ere, irakaskuntza publikoan eta ikusten ari gara, bai langilengan eta bai kalitatearen inguruan eragindako kaltea, eta ikusten ari gara itunpeko ikastetxetako langilengan baita ere sortutako arazoa eta kaltea, ez? Hemendik gutxira, legebiltzar honek eta hemen gauden talde parlamentario guztiok aukera ezin hobea izango dugu berriro ere aurrekontuen aurrean irizpide hauek kontutan hartzeko eta ikusteko ere hezkuntza noraino den esaten dugun bezala hain garrantzitsua guztiontzat eta beraz ondorioa duen kasu horretan aurrekontuetan, ez? Gure iruditzen zaigu murrizketen politika larria dela zerbitzu publikoetan eta ez duela eragin onik. Eta gainera ez dela nahiko behin eta berriro esatea alde batetik krisi ekonomiko batean gaudela, hori
behin baino gehiagotan eztabaidatu izan dugu horretaz, baina badakigu ere dirua batzuetan badagoela gauza batzuentzat eta ez beste batzuentzat, eta guk hor dakizuen bezala nahiko kritikoak izan gara zertarako erabiltzen den dagoen dirua ere alde batetik. Eta beste alde batetik beste arrazoi bat edo itzaki bat mahai gainean ipintzen dena behin eta berriro ere izaten da Madrilek arautzen dituela, inposatzen dituela neurriak eta hemen ez dagoela ahalmen legalik horri aurre egiteko. Eta gure ustez horri ere bada ordua irtenbide bat hasteko ematen eta hemen ez bakarrik aldarrikatu, baizik eta erabaki txikiekin ere apurtzen eta alboratzen inposatzen dizkiguten neurri murritzaileak eta atzerakoiak. Orduan, hori da gure abia puntua ere, EH Bildu bezala, eta hori kontutan hartuta, baita ere ikusi dugu modu larrian, nola diru publikoaz hornitutako edo jasote finantziatutako ikastetxeak, kasu honetan gizarte ekimeneko ikastetxeak une batean erabakitzen duten iaia aintzindariak izaten lan erreforma aplikatu eta estatuko hitzarmena indartzea sektorean hemengo negoziazioak apurtuz, ez? Eta larria iruditzen zaigu hemen betidanik egon delako marko bat, negoziazio marko bat sektore horretan ere bai, eta bestalde batetik lehen aipatu bezala diru publikoaz finantziatutako enpresak, ikastetxeak enpresak izan da, lan erreforma aplikatzea oraindik lotsagarriagoa eta ikaragarria iruditzen zaigu. Maila horretan, guk aurreko osoko bilkuran, ostiralean kontrol osoko bilkuran galdera bat ere egin genion hezkuntza sailburuari, zeren iruditzen zaigu diru publikoa tartean egonda, instituzio publikoak ere badutela erantzunkizuna eta badutela zer esan edo esan beharko luketela behintzat gai hauen inguruan zerbait eta ze egiteko asmoa duten. Galderak ez zuen gure ustez behintzat erantzun egokiri jaso eta ikusten baldin badugu alde batetik patronalaren aldetik arduragabekerin maila bat badagoela guzti honetan ere bai, ikusten dugu instituzio publikotatik edo kasu honetan hezkuntza sailaren eskutik badagoela ere nolabaiteko pasibotasuna eta orain arte ezer gutxi esan du. Eta naiz eta jakin lan harremanak bi alde dituela langileak eta enpresariak nolabait, esateagatik denok dakigu diru publikoa tartean dagoena instituzioek zer esan asko euki dezaketela eta euki beharko luketela ere gure ikuspuntutik. Gure konpromisoa honekiko zalantzari gabe azaltzen dizuegu, bi ikuspuntu horretatik aipatu duguna, murrizketen ingurukoa eta bai hemendik aurrekontuetan ere hau dena kontutan hartu beharrekoa dela eta baita ere lan erreforma aplikatzea diru publikoa hornitutako enpresetan, ikastetxeetan kasu honetan. Eta bestalde batetik, gelditzen gara zuek egindako hausnarketa batekin ere, eta suposatzen dut aurrerantzean baliogarria izan daitekena, edo guk behintzat hainbat buelta emango dioguna ere, eta da kontzertazioa bera ere kinkalarrian ipintzen duela, horrelako erabakiak eta bat, horrek kartzen duela berrikuste behar bat kontzertazioa inguruan, kontutan izan da aspaldiko aldarrikapen bat dagoela ere tartean, homologazioa, langileen homologazioa, eta hori egitearekin batera diru publikoaren kontrolaren inguruan ere asko dagoela hitz egiteko, baita ere sektore honetan. Orain arte ez egindako, ez dena egin eta zuek aipatu zuen bezala, gauza asko errebizatu beharko litzateke kontratazioan, iraupenean, kaleratzeetan
horretan, eta bar luze batean. Nik uste dut hausnarketarako garrantzitsua dela, eta hori egiteko ere konpromisoa hartzen dugu. Ni galdera batzuk bai gustatuko litzaidake baita ere egitea, bada ea egin zenituzten mobilizazio batzuk aurreko hilabetean, uste dut izan zela amaieran, ireiaren kaeran, iragarri dituzue komunikabideen bitartez mobilizazio berriak, gustatuko litzaidake horren berri zuzenean jakitea, ez dakit zer ibilbide aurre ikusita dituzuen ez baldin badago, erantzun egokirik, bestalde batetik ea aurre ikusita dagoen edo aukeraren bat ireki den azken egunetan bai hezkuntza sailarekin edo bai patronalekin, Kristau Eskola eta ICEarekin, eta bestalde batetik Kristau Eskolak behin eta berriro esaten ari da 18 milioiko zorra duela, ea hori nundik ateratzen den zor hori, zen guk dakigunez langilei behintzat zor zitzaiona ez zaio ordaindu, orduan ez dakigu zondo nundik gelditzen den akumulatuta hori dena edo tal, eta ez dakit lehen zerbait aipatu duzun ala ez, aipatu baldin baduzu arkau, zer zor zaie langilei, zer zor dagoen momentu honetan langile sektoreko langile. Eskerrik asko, talde jeltzaletik Aretara Arauna Beñak daukaitza. Eskerrik asko, mahaiburu Andrea, arrastian dan hori, banik eta bin eskerrak emon, eta guztiei emandako azalperengatik. Eta azteko, hasieran bota dira portentzai batzuk, eta horren arabera esan da, sartu behar badain bat diru beste herri aurreratuekin aldetzeko. Hemen esan behar dena da lehengoa, euneko kopuru batetik, euneko berrogeita hamarra da, miletik euneko hamarra da Beraz, hori ondo baloratzeko behar da ikusi ze struktura soziala eta struktura produktiboa dauden herri baten, ze tresnak daude aberastuzuna sortzeko, ze materia prima dauden eta bar luze bat. Aurrekontuaz gain, emaitzak ikusi behar dira eta ze struktura soziala nahi du bakoitzeak hori garrantzitsuna pentsatzen dudala. Kontuan hartu behar da beti ze gaitasunak dauko herri bakoitzak bere helburua lortzeko. Beraz, ni pentsatzen dut eztabaida hau behar da moduen egiteko ez dakit beste modu batera egin behar da eta asko sakonagoa. Hori esan da eta gaurko gaiari lotuta, la señora Celaá ya ha explicado bastante bien cómo ha funcionado el tema. Yo lo que tengo que decir es que el gobierno vasco, por lo que sé, lo que está es cumpliendo la legislación que le toca, la legislación la estatal y la nuestra. Porque aquí está cumpliendo también una ley de presupuestos que está aprobada según las propuestas del Partido Socialista y del Partido Popular, que es la que está vigente. Y, aunque ya se ha planteado aquí por parte de uno de los grupos que en los próximos presupuestos se va a tomar otro tipo de postura, pues bueno, ya veremos a ver cómo se supera la legislación básica que todos, absolutamente todos, tragamos, sobre todo cuando el compelido a no cumplirla es otro. Por lo tanto, pues yo ya estaré encantado de escuchar cómo se supera o cómo no se aplica o qué es lo que se está planteando. Dicho eso, pues al Gobierno vasco también tengo que decir que creo que sigue pagando lo que pagaba a pesar de que la patronal se haya ido al convenio estatal. Y que, bueno, también lo que le queda, desde mi punto de vista, pues bueno, ofrecer toda la ayuda que pueda, indudablemente, eso ya ha dicho que está dispuesto a hacer. Lo que no va a poder hacer es ponerse en una de las partes, eso sí que no va a poder hacer, podrá ayudar, ¿verdad? Y en cualquier caso tendrá que funcionar sometido a la ley. En cuanto al Parlamento, se nos está pidiendo la homologación de los salarios públicos y privados. Yo quiero que se me diga que sí, si eso es lo que se nos está pidiendo de esta manera. Y en ese caso,
también ver un poco qué planteamiento se hace, porque claro, eso no es pedir y lo doy o no lo doy, sino que eso lleva una serie de procedimientos, lleva una serie de equilibrios, lleva una serie de acuerdos que hay que modificar. Por lo tanto, ¿cómo ven ustedes esta cuestión o cómo la plantean? Bata momentuz hori da lan, eskerrik asko. Momentuz era todo, nada más. Eskerrik asko, talden lehen txanda amaituta, zuena da berriro ere hitza argitzeko, osatzeko eta erantzuteko. Lehenengo interbentzioa eta gero erekidek osatu dezatzen. Y luego van a completar la intervención mis compañeros. Ordena pixka bat jarraitu asmoz. Seguir un poco el orden de las intervenciones. Lehenengo interbentzio batean komentatu dugu eta gero Euskal Herria Bildutik ere galdetu digute zorra, Oiarzabal jaunaren galderari erantzunez, zorra ez daukate patronalek. Zor dut, osea, berez patronalek ordaindu behar dute, baina zorra langileek dute. Bere bizkar gainean langilea da zorra akumulatzen ari dana. Besteak beste, 2010-tik gaurdaino ordainketa jakin batzuek eman direlako hainbat ikastetxeetan, baina besteak beste 2010-tik 2012ko abendura bitarteko zorraren ordainketa periodifikatuta dago eta zorraren ordainketaren lehen epea urriaren 31an egiten da. Hau da, akordio horren baitan oraindik ez dago ezer ordainduta. Ordaintzeko gaitasuna zuten ikastetxek ordaindu dutena salbu. Zorra, 18 milioiak edo danadalakoa, ze kalkulo horiek ere esaten dira, baina esanen beharko dituzketen hundik irtetzen diren, zorra langile jasotzen dute. Bestalde, hitz egin da kontzertazio moduluen igoeraren inguruan. Ez dut uste gure aurkezpenean hori esan degunik. Ez dugu hori esan, guk ez dugu defenditzen automatikoki kontzertazio moduluen igoera. Gure hausnarketa askoz ere oinarrizkoagoa izan da eta askoz ere sakonagoa izan da. Besteak beste, esan degulako, gure lehenengo eskaera talde parlamentarioei eta baita legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari ere horrela egin diogu, da murrizketa politikak alde batera uztea. Lehenengo puntua. Azterketa bat egin dugu, derrigor, laburra, ez duelako denborarik ematen gehiago garatzeko, baina hezkuntza sistemaren eta hezkuntza inbertsioaren ingurukoa. Eta horren baitan esaten duguna da, zerbitzu publikoetako inbertsioa onditu egin behar dela. Eta horren baitan hezkuntzakoa ere bai. Eta besteak beste, horretan ere, itunpeko irakaskuntzaren inguruko hausnarketa horretan, baina ez, soldaten homologazioari begira bakarrik. Ez dugu hitz egin soldaten homologazioari begira bakarrik, ez dugu esan irakaskuntza publikoko eta itunpekoko soldatak berdinak izan behar dira. Gure hausnarketa haratago joan da, besteak beste esan degulako ituntze moduluen inguruko hausnarketa sakon bat egin beharko litzatekeela eta homologazioaren prozesua bat da eta homologazio prozesu horrekin batera guk beste hainbat elementu jarri ditugu momentu honetan ez daudenak eta oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigunak. Besteak beste, diru publikoaren inguruko kontrola. Nik gogoratzen dutelako, hezkuntza sarean erdia, ia erdia delako, eta diru publikoz finantziaturikoa dela. Eta horren inguruko kontrola asko hobetu beharrekoa delako. Eta besteak beste, kontratazioaren inguruan, lanaldiaren iraupenaren inguruan, ordezkapenen inguruan, kaleratzen inguruan, eta abar, hainbat elementu gure ustez sartu beharko liratekenak. Baina, sistematikoki, langileon ordezkariak marko horretatik aldenduak izan gara, edo ez dugu marko horretan partea. Los representantes de los trabajadores hemos quedado fuera de la negociación de este marco, nunca nos han dejado participar. Bestalde, gure ustez, por otra parte, en nuestra opinión, debatea ezin daiteke zentratu, no se puede centrar miseriaren banaketa nola egiten dugun. ¿Cómo se hace el reparto de la miseria?
Hau da, previo bat uste dugu hemen dagoela, ez da? Que hay un previo con antelación a todo esto. Debatea ezin daiteke izan, besta batzuek gure iritziz modu injustuan hartu dituzten erabakiak guk nola kudeatzen ditugun hemen. Han tomado una serie de decisiones y el debate no puede ser cómo gestionamos nosotros las decisiones que consideramos injustas. Legalidadearen debatea hain sakona izaten aridan krisi batean eta hainbeste zimendu, besteak beste etikoak eta moralak ikutzen ari diren krisi baten hausnarketa ez dut uste izan behar danik legalidadea nola betetzen dan edo ez, baizik. Guk galdera egin genion Eusko Jaurlaritzari lehengoan eta esan genion justua da edo ez da justua legea. Hau da, Madrilekin posatu nahi duena. Eta erantzuna baldin bada ez dela justua, zergatik betetzen ditu Eusko Jaurlaritzak justuak iruditzen ez zaizkion lege horiek edo bestea beste zertarako daukagu politika eta zertarako ditugu erakunde politikoak eta zertarako gaitasun politiko bat hain zuzen guk gure erabakiak hartu ahal izateko. Ze bestela, beste batzuek erabakiko digute gure nahiaren edo guretzat justuak diren erabakien inguruan. Eta guk hori ez dugu bidezko ikusten beste horretarako politika sobran dagoelako. Horretarako administrazio edo kudeatzaile batzuk jarriko genituzke eta punto. Eta Euskal Herria Bilduk egiten duen galderaren inguruan zein mobilizazio edo zer den hemendik aurrera planteatuta daukaguna guk lehenengo haien beste puntu batetik helduko dio ze harreman izan ditugun besteak beste patronalekin edo Eusko Jaurlaritzarekin harremanak izan ditugu patronalekin modu berezian elaren izenean ari naiz elak izan du harremana Kristau Eskolarekin eta Kristau Eskolak planteatzen duen puntu bakarra da zorraren ordainketaren inguruko akordio bat nahi duela, baina inola ere ez hitzarmenaren negoziazioari berrekiteko eta hitzarmenaren inguruko adostasunak lortu ahal izateko. Puntu horretan, eta gure eta langileen aldarrikapenetako nagusienetako bat hain zuzen ere hitzarmenaren inguruko negoziazioa da, hitzarmena inolako murrizketarik gabe eta ikastetxe guztietan aplikatuko denaren bermearen inguruko negoziazioa da. Eusko Jaurlaritzarekin ere bilera izan dugu eta Eusko Jaurlaritzak trasladatu diguna da hau langileen eta patronaren artean konpondu beharreko gauza bat dela. Langile eta patronaren arteko arazo bat dela eta ondorioz gure artean konpondu behar degula. Eta guk Eusko Jaurlaritzari esan diogu besteak beste ez zaigula bidezko iruditzen agerpenean egin dugun bezala diru publiko finantzaturik dagoen hezkuntzaren erdiari eragiten dion gatazka honetan Eusko Jaurlaritzak bitartekaritza lan hutsa egitea. Eta zuei ere eskatzen dizueguna da hezkuntzaren erdia dago jokoan, diru publiko finantzatuta dago ia oso osorik eta hemen Eusko Jaurlaritzak talde parlamentarioek legebiltzarrak badute zer esana puntu honen inguruan, badute zer esana diru publikoarekin hitzarmenak betetzen diren ala ez jarraipena egiterakoan, badu zer esana baita ere diru publikoa erabiliz bertako hitzarmenak txikitzen diren heinean eta estatuko hitzarmenera joaten den heinean murrizketak legeztatzeko eta hemendik aurrera etorri daitezkenak edo ikastetxeak izan ditzakeen arazoak hain zuzen modu horretan abordatzeko erabaki horren aurrean. Eta, nik nire aldetik nik uste... Yo por mi parte creo que he contestado a las preguntas que se habían hecho. No sé si algún otro compañero quiere intervenir. Bueno, pues yo quería puntualizar un poquito con los diferentes grupos, atendiendo sobre todo a la pregunta que hacía Arantxa sobre el tema de la deuda que Kristau Eskola está saliendo últimamente mucho en los medios. Desde la huelga se les está dando mucha cobertura en la prensa
diciendo todo el rato que somos unos irresponsables y que la deuda es culpa nuestra. Bueno, como ya ha explicado el compañero de la estamos pagando nosotros, pero a nosotros nos gustaría que la patronal, cuando dice que tiene esa deuda, nos la justificara. En los centros, los comités de empresa, los trabajadores no tienen ninguna certificación de esto. Las patronales se niegan a presentar las cuentas. No sabemos qué partidas, aparte de los conciertos, se reciben y no tenemos ningún conocimiento con respecto a este dinero que viene por otro lado. Se nos pide que hagamos un acto de fe constantemente, se nos niega incluso la entrada en algunos centros y la patronal constantemente habla de claridad y transparencia. A nosotros nos cuesta muchísimo creernos una cosa cuando no son capaces de demostrarla. Y bueno, pues insistir en que el gobierno vasco no puede mirar hacia otro lado, tal y como se nos dijo el otro día, y que obligue a la patronal a cumplir el convenio que tiene con los trabajadores. Que para eso, bueno, pues eso es dinero público y tiene que haber una gestión detallada sobre él. Y bueno, sobre todo en ese tema quería incidir. No, gauza gehiagorik ez esateko nabarmenez. Garbi dago laberinto batean sartuta gaudela eta konponbidea zaila dela, hori oso garbi dago. Bi arazo nahazten direlako, alde batetik laborala eta beste aldetik eredu baten arazoa, eredu berritzeko beharra. Ikuspegi laboraletik hemen esan den bezala judizialki argitu daitezke gauzak, baina garbi dago Jaurlaritzak ezin duela itxaron arazoa usteldu arte. Zen, estatu mailako hitzarmena hartzeko erabakia hartu zen, hain zuzen ere, nolabait ekiditzeko Tribunal Gorenaren sententzia bat eta denbora joazteko, baina azkenean zorra bilatzen joango da, eta guk pensatzen duen bezala gertatzen bada, hau da, tribunalak langile hori ematen badigu arrazoia, bola handiago formarekin bueltatuko zaio arazoa Jaurlaritzari. Eta beraz, honekin esan nahi dut, patronalek hartutako bidea ez dela egokia izan, ez dela konponbidea. Orduan, hemen bidea ikuspegi laboraletik da sektoreko hitzarmena eta gainera erreforma laboralentik babesa izatea eta bermak izatea bere aplikazioan ikastetxetan. Eta gero bigarren arazoari dagokionez, eroden inguruko eztabaida, bueno, guk bakarrik adiraze dugu gure prestasuna debate horretan parte hartzeko, aldarrikatu dugu langileen parte hartzea ezinbestekoa dela, badakigu gauza asko eta komplikatuak gainera daudela hitz egiteko, baina prest gaude eta jakina gure abiapuntua analogia, homologazio laborala da, bai, hori guretzat da, eta txanpon bereko bigarren aurpegia ere importantea, diru publikoaren gardentasuna, kontrol publikoa eta irizpide publikoak erabiltzea honetan ere. Eskerrik asko, zuen partetik besterik gehitzeko. Ez dago besterik, barduan pasako gara talden bigarren txandara. Talde popularrak dauka hitza hasteko. Sí, bueno, pues yo quería decir que efectivamente allí es verdad que la resolución del asunto tiene su complicación, pero bueno, yo tengo aquí cuáles son los artículos, digamos, del reglamento de conciertos, aquellos que constituyen el nudo fundamental, el núcleo fundamental en lo que se refiere a este aspecto, señalan una serie de aspectos. El artículo 16
que señala que la cuantía global por niveles de enseñanza de los fondos públicos destinados al régimen de conciertos será la que figura en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que el artículo 17 dice que dichos presupuestos detallarán por cada nivel el módulo de cuantía, etcétera, que integrará el módulo básico señalado en cada momento por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en su caso por el complemento asignado por la Comunidad Autónoma. El artículo 18 dice que los gastos de personal, incluidas las cotizaciones, o sea que el módulo de sostenimiento, en analogía a los costes de la enseñanza pública, se calculará con 3 componentes: el gasto de personal, incluidas cotizaciones, cuota patronal, seguridad social, etcétera, que se descompondrá en gastos de personal docente y no docente, los gastos de funcionamiento ordinarios, mantenimiento y conservación, y los gastos de reposición e inversiones reales. Y luego dice, el artículo 19, que el Gobierno propondrá la determinación y posible distribución del módulo aplicable para cada año, con carácter previo a la decisión parlamentaria correspondiente y atendiendo los resultados de la negociación colectiva en el sector. Bien, y dice también que sin perjuicio de ello la Administración no podrá asumir alteraciones en las retribuciones del profesorado derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento de las cantidades correspondientes a salarios señaladas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Nosotros creemos que tiene una difícil solución, pero que tiene solución, y que, desde luego, si el Gobierno se implica, aquí se puede buscar una solución que pase, desde luego, por buscar el equilibrio en dar respuesta a las reclamaciones de los trabajadores, salvaguardar la continuidad de los centros, porque para nosotros creemos que es fundamental. Estamos hablando de la mitad del sistema educativo vasco, efectivamente. Para nosotros es fundamental garantizar la continuidad de los centros, que en muchos casos aquí la situación en todos los centros no es la misma dentro de Cristal Escola o dentro de otras patronales de iniciativa social, pero hay muchos centros que no están en unas condiciones económicas saludables. Creemos que es vital garantizar la continuidad de esos proyectos educativos. Eso es lo que garantiza realmente la libertad de enseñanza en nuestra comunidad, y por eso creemos que el Gobierno sí que puede hacer cosas, incluso replantearse si podemos superar o no el 95%. Yo creo que nosotros somos partidarios de ir a una equiparación total con los sueldos de los profesores de la enseñanza pública. Creo que hay que ir avanzando por ese camino. Efectivamente, eso requiere recursos y apuestas determinadas, pero claro que es algo hacia lo que tenemos que ir. Pero si es verdad que los centros y los reglamentos hacen que no se pueden destinar ni desviar a otros asuntos los recursos destinados en el concierto, en los módulos de concierto, al pago de personal, sí que es verdad que el Gobierno, el Departamento de Educación, puede mejorar los conciertos y las dotaciones que reciben esos centros por otros conceptos. Lo puede hacer, puede mejorar los módulos de concierto por la vía de los complementos asignados a los módulos que reciben los centros. Y esa es una manera de paliar la situación económica. Esa es una manera de paliar la situación económica difícil con la que se pueden encontrar los centros, con la que se encuentran ahora y con la que se pueden encontrar en función de sucesivas sentencias. Luego, yo apostaría por continuar o buscar puentes de entendimiento con las patronales. Pensamos que en otros casos, pero especialmente en este, la huelga no es la mejor solución, porque perjudica a los alumnos, perjudica a las familias, y creemos que al final va a perjudicar a los propios centros, que entiendo que los trabajadores son los primeros interesados en salvaguardar su continuidad en el tiempo. Creo que es preciso que el Gobierno explore todas las posibilidades a su alcance para buscar soluciones, y creemos, desde luego, por una o por otra vía, la Ley de Presupuestos es una de ellas. Eskerrik asko. Isabel Cela, zure txanda. Bueno, tal y como está la legislación vigente, bueno, no sabemos si la LOMCE será tan invasora también en este terreno como para cambiar las reglas de juego,
pero tal y como está la legislación vigente, cambiar las cosas en el presupuesto 2014, a la que apunto que si más inversión, yo también me apunto a más inversión para la educación, cambiar las cosas requeriría cambiar las retribuciones de los empleados públicos y luego, de manera consecuente, cambiar también el módulo de concierto en lo referido al apartado de personal. He de decir que la manera más segura de que este problema se solvente es el acuerdo entre las partes. Esta es la forma más segura, más allá de que pueda haber mediaciones, de que desde luego yo también me apunto a más control público de todo lo que significa, en fin, cómo se destinan y cómo se hacen todo el tema de los recursos en la concertada, es decir, más control público siempre. Se han dado algunos pasos, se requieren más. No sabemos de dónde sale la cifra de 18 millones, he de decir. No lo hemos sabido ahora, ni tampoco lo sabíamos hace un año, ni hace año y medio. No, yo tampoco sé de dónde sale la cifra de 18 millones. Pero lo que digo es que efectivamente una operación bien hecha, es decir, con las cosas bien hechas, requiere una importante incorporación de recursos económicos, de inyección de recursos económicos en el presupuesto de 2014 para que las cosas se hagan conforme a la ley. Luego, ¿por qué digo la ley? No se trata de repartir, de distribuir la escasez. Ojalá no la tuviéramos, ¿no? Se trata de que la ley precisamente es la mejor herramienta que puede tener sobre todo los débiles, ¿no? Es decir, los no poderosos, quiero decir. Porque si no se sigue la legalidad, la posición que uno tiene es atacable, es perfectamente atacable. Y esto es lo que ha sucedido, es decir, cuando realmente las patronales, alguna patronal se sube a la parra y llega a desbordar con la retórica y luego además establece y suscita demandas, pues resulta que al final pues tiene que, es atacable y va a su sitio, las cosas van a su sitio. Sin embargo, si se tiene una posición bien aquilatada, hay que buscar la verdadera solución, no soluciones ficticias, la verdadera solución. Entonces, la verdadera solución tiene que venir por el acuerdo entre las partes. Si en otros lugares ha habido acuerdo entre las partes, tiene que haber acuerdo entre las partes, tiene que haber espacio para ese acuerdo entre las partes, porque ciertamente ya sabemos que no todos los colegios están en la misma situación. Sabemos también que efectivamente hay una desvinculación, esto es importante conocerlo y que lo conocen perfectamente los representantes de los trabajadores que aquí están, pero para que, en fin, sea de dominio público, es decir, no tiene por qué estar vinculado el convenio al módulo de concertación. Normalmente las patronales que son, pues bueno, en fin, sensatas, pues lo vinculan, quiere decir, lo dejan más abajo, pero realmente no tiene por qué. Y nosotros también sabemos, como dice el juez y como dicen los tribunales, que también las patronales tienen otras fuentes de recursos. Y también sabemos que hay salarios dentro de la concertada que, bueno, que tienen otros complementos por hacer otras cosas luego y que no salen propiamente del módulo de concertación. Por lo tanto, esto que quede bien claro. Es decir, tienen libertad las partes para contratar. Y el convenio es sagrado, claro. Pero efectivamente, entonces aquí ya está en la voluntad de las partes en que, a la vista de la situación, hagan que la cuestión sea viable, que pacten una serie de condiciones, de forma que, bueno, pues que las cosas puedan ir a su sitio mientras pasamos este Rubicón de la crisis que ya lleva, de muchas caras, que ya lleva desde el año 2008. Entonces, ya se nos ha dicho lo que les ha dicho el Gobierno. El Gobierno ha dicho que tienen que, de alguna manera, las partes son las que se tienen que poner de acuerdo. Yo estoy en esa línea también, es decir, tienen que ponerse de acuerdo. Otra cosa es que se requiera, hombre, pues que igual, oiga, una forma de arbitrar, una forma de decir, oiga, siéntense, enséñenle los números, vean. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué perspectiva ven ustedes? Es decir, ¿cómo lo ven? Claro, si las patronales están cerradas, si se han levantado, si estamos en la situación en la que estamos de reforma laboral, ¿qué perspectiva ven ustedes para reconducir este
este problema que muy deseado y para que las cosas vayan a su sitio. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildutik, Belen Arrondo. Lehendabizi komentatzea, argi gelditu zaidala behintzat zorra langileak daukatela gaur egun. Patronalak adierazten duenean 18 milioi euroko zorra, ez dakigula, ze zorra den hori, edo nundik ateratzen den, edo zeren arabera esaten duten, edo ematen duten zenbaki hori ez, zeren hau ere nahiko ohikoa da, eta zuek ere orain komentatu duzue, ze zailtasunak ez esateagatik ezinezkoa den ikastetxe jakitea, kontuen egoera, langileen ordezkariarekin konpartitzea gardentasunez jasotzen den diru administraziotik eta zertan gastatzen den, eta bar. Eta nik uste dut hori dena oso importantea dela, lehen zuek ere aipatutako berrikuspen edo azterketa egin behar horretan, hau da, sistema hau behar da berrikusi, ikusteko zer bete behar den administrazioan aldetik, baina baita ere zer bete behar den beste aldetik, patronaren aldetik, gardentasuna, diru publikoan, eta hainbat baldintzetan, ez bakarrik soldatetan, nik dakidanez, gainera orain dagoen gatazkan edo estatuko hitzarmenera joan direnean patronalak, ez da bakarrik soldaten inguruan, baita ere beste lan baldintza batzuk ere aplikatzen ari dira estatuko hitzarmenaren arabera. Eta horrek ere, zer badu bere irakurketa maila batean, hemen zer dagoen jokoan eta bat. Hori esan da, eta oso modu laburrean berretsi gauza batzuk, guretzat iruditzen zaigu patronalak bere ardura hartu behar duela maila batean bere gain, inolako zalantzarik gabe, baina hezkuntza sailak ere baduela zer esanik, eta gure ustez aktiboagoa izan beharko litzatekeela gai honekiko. Eta murrizketen inguruan berretsi aurrekontua datozela, eta hor aukera ezin hobea dagoela guzti hau sakonki aztertzeko, bai zerbitzu publikoen inguruan eta baita ere hezkuntza sistemaren inguruan. Noski gure aldetik argi gelditzeko ere ez gara ari planteatzen orain irakaskuntza pribatuari ematea publikari ematen ez zaiona, inolaz ere ez, eta uste dut hemen dauden sindikatuak bat berak ere ez duela hori planteatuko. Guk behintzat hori ere argi utzi nahi dugu. Beraz, erabiltzea ez dakit zer zirrikitu momentu honetan patronalei emateko diru bat, ez dakit zeri aurre egiteko, guk korretan ez dugu sinesten eta ez gatoz bat. Beste gauza da, zer berrikusi beharko litzateken sistema osoan. Baina, desde luego, bat ematea besteari kentzen zaiona, edo zaiona ematen gaur egun murrizketa politika horren ondorioz eta hemen aplikatzen denaren ondorioz, ez litzateke izango gure bidea, ez? Bestaldea, aipatu guk jarraituko dugula, hemendik aurrera ere proposatzen bide honetatik bururatzen zaizkigun edo egokiak iruditzen zaizkigun proposamenak, eta bide tarte honetan eta besterik ez dagoen bitartean gure aldetik gure elkartasuna adierazten dizuegula sektoreko langileei eta alduguna denon artean egingo dugula edo gu behintzat prest gaudela aurre egiteko edo alduguna egiteko laguntzeko justoa iruditzen zaigun eskakizun batzuetan. Ez dakit legalak, legitimoak bai eta justoak no sé si son legales, pero sí son legítimas y sobre todo son justas. Eskerrik asko, talde jeltzaletik Areta Araunabeñak daukaitza. Bueno, eskerrik asko.
yo voy a estar encantado de ver las soluciones concretas que se planteen por los distintos grupos, más allá de decir que no se aplique esta u otra ley, porque que yo sepa, no solamente estamos todos dentro del sistema, sino que procuramos continuar en el, al menos de momento. Otra cosa es lo que nos gustaría y donde nos gustaría estar a cada uno. Y de que este país fuese independiente, pero muchos tenemos muy claro que sería lo ideal, pero mientras tanto estamos donde estamos. Dicho esto, acá, non esaten da homologazioa bakarrik ez, beste gauza askoz gehiago, murrizketa politikoak alde batera ustea, diru publikoaren kontrola, eta, bueno, bain, ondo ikusten do, diru publikoaren kontrola ez bakarrik kontrola, ezinbesteko da egitea. Baina, karo, gero entzuten da, guk gauz hemen eztabaidatzeko miseriaren banaketa nola egin. Estamos hablando de la miseria, o sea, este país, la riqueza de este país es miseria, porque si miramos qué porcentaje se dedica a cada cosa en este país, si estamos hablando de repartir la miseria, me parecen palabras fuera de tono y que no tienen ningún sentido plantearlas de ese modo. Pero bueno, pues si es la miseria lo que estamos repartiendo, poco más queda para decir. Pero dicho eso, en cualquier caso, quiero decir que estamos repartiendo la miseria del modo que se acordó por el gobierno del Partido Socialista y Partido Popular, y siempre hemos oído decir que no ha habido recortes en educación, o sí los ha habido, igual es que ha habido algún recorte. En cualquier caso, cuando se dice no hay que aplicar las leyes injustas, no, aparte de las leyes estatales injustas y la legislación básica y esa fuente competencial absoluta que ha encontrado en el 149.1 el gobierno de España y toda la legislación básica, aquí estamos aplicando una ley vasca. La ley de presupuestos vasca. También si es injusta o no injusta, pero es la de este Parlamento. Por lo tanto, el gobierno tendrá que aplicar esa ley, al menos mientras esté vigente. Otra cuestión diferente será si es que hay que cambiar la ley, y hay que cambiar la ley esta y otras. O sea, habrá que cambiar, pues bueno, habrá que plantear aquí, y eso habrá que hacer con el acuerdo, con el consenso suficiente de los distintos grupos y sabiendo lo que estamos haciendo y qué posibilidades tenemos de hacerlo. Pues bien, para eso está el Parlamento, para plantear las modificaciones que haya que plantear en su caso de la legislación vigente. Pero mientras tanto, mientras eso esté así, el Gobierno tiene el campo de juego perfectamente delimitado, igual que todos nosotros. Igual que todos los que estamos aquí, que tragamos muchas leyes, insisto, que nos pueden gustar más o menos. Las tragamos. ¿Por qué? Pues porque de momento, mientras estemos dentro de un sistema democrático, pues tendremos que ir aceptándolas. Otra cuestión es hasta dónde queremos llegar, no queremos llegar y por dónde vamos a hacer. Pero sobre todo creo que sería muy interesante situarnos primero y decir cuál es la realidad de este país. La riqueza total de este país, si es de miseria, será de miseria, pero habrá que ver cómo repartimos lo que tenemos. Yo no creo que sea de miseria, ni mucho menos. Por otro lado, habrá que mirar realmente por qué muchas veces miramos a un lado y no miramos a otro. Habrá que mirar a ver si efectivamente esta sociedad está de acuerdo en seguir ciertos planteamientos que damos por hechos y que se lanzan y ya todo el mundo parece que estamos de acuerdo, y sobre todo el bienquedismo ese que no nos va a llegar a ninguna parte. Podemos hablar claro, y al gobierno habrá que decirlo, oiga, esfuércese en buscar. Pero claro, si ustedes dicen que el aumento de la deuda es una bola que le crecerá al gobierno, automáticamente están diciendo no tengo ninguna voluntad de negociar entre las partes. Cuando la solución tiene que estar en la negociación de las partes, fundamental y básicamente, con las ayudas que haga falta, las intermediaciones que haga falta. Otros también ya acuerdan, pero es que si no, no va a haber una solución. Habrá que llegar al acuerdo. ¿Qué pasa? Es que el gobierno se va a encontrar con una situación que no va a poder soportarla y va a tener que entonces tragar con lo que sea. Bueno, pues si ese es el planteamiento, pues no creo que sea el planteamiento más idóneo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, amaitzeko. Muchas gracias. Para finalizar, tienen nuevamente ustedes la palabra. Bueno, gu honera etorri gera eskaera zehatz batzuekin talde parlamentari egiteko eta legebiltzarrari dagokionen ere egiteko. Besteak beste, gure galdera
eta gure eskaera hain zuzen legebiltzarrari dagokiolako eta nik galdera kokatu dut ez legean baizik justizian eta galdera zijoan talde parlamentario ezberdinei hain zuzen justuak iruditzen zaizkigun hartutako erabakiak ala ez, eta horren baitan legebiltzar honek erabaki beharko duelako zer arau ematen dion bere buruari. Hain zuzen horregatik. Justizian oinarrituta eta galdera da justua iruditzen zaizuen ala ez, eta erantzun horren baitan erantzun bat edo besta bat emango duzute. Aurrekontu lege bat egongo da edo besta bat egongo da. Hezkuntzara orokorrean, zerbitzu publikotara orokorrean partida presupuestario bat egongo da edo besta bat egongo da, eta aberastasunaren banaketa aipatu dezuten bezala eztabaidaren nukleoa denez eztabaidatu beharko dugu baita ere aberastasunaren banaketa nola egiten dugun, nondik lortzen ditugun baliabideak hain zuzen ere guretzat premiazkoak eta funtsezkoak diren zerbitzuak bermatu ahal izateko edo garatu ahal izateko, eta iruditzen baldin bazaigu aberastasunaren banaketa modu injustuan egiten dela, erabakiak hartu beharko dituzue legebiltzarrean hain zuzen horri bide emateko, eta besteak beste erabaki beharko dezute zeri ematen zaion preferentzia hain zuzen inbertsioiek egiterakoan, eta guk eskatzen dizueguna da mesedez zerbitzu publikoak preferentzia nagusia izan dezatela, eta hezkuntzak preferentzia nagusia izan dezala, eta eman ditugun datuak ez dira datuak emateko bakarrik baizik, iruditzen zaigu hezkuntzari ez zaiola behar bezalako atentzioa eta garrantzia ematen zaiola inbertsio hori egiten, hori da gure planteamentua, eta talde parlamentarioei galdera eta eskaera hori egitera gatoz. Zuek erabaki beharko dezute legebiltzarrean zer egin, guk gure bidea egingo dugu, hori garbi daukagu. Garbi daukagu, beste biderik ere tamalez ez daukagula. Eta gure esparru bakarra murrizketak negoziatzea baldin bada, guk ez dugu partidu hori jokatu nahi, guk beste partidu jokatuko dugu eta jokatu nahi dugu, beste esparru batean jokatuko dugu, eta ez ditugunez murrizketak onartu nahi, eta Eusko Jaurlaritzak murrizketak inposatzen baldin baditu, edo hurrengo aurrekontuetan ere berriro ere murrizketa horiek baieztatzen baldin badira, eta patronalak murrizketak inposatzeko planteamentua egiten baldin badigute, injustizia horren aurreran gatazkarako bidea besterik ez zaigu geratzen, mobilizaziorako bidea, ez diguzue beste biderik usten. Guk ez dugu egiten gustogatik ere guk ez dugu gustogatik egiten mobilizazioa, injustizia bati erantzutereko egiten diogu, eta iruditzen zaigu hartzen ari diren erabakiak orokorrak guztiz injustuak direla, zerbitzu publikoi egiten zaien erasoa guztiz injustua dela, hezkuntzaren trataera eta hezkuntzaren garrantzia ez dela kontutan hartzen. Hori administrazioari dagokionez eta patronalek murrizketen pisu osoa langileen gana trasladatu nahi dutela, eta guk arau horietan ez dugu partiduri jokatuko, baina hori agertzera etorri gara, besterik ez, erantzunkizuna talde parlamentarioena da, bakoitzak izango dezute zuen posizioa, defendituko dezute zuen posizioa, eta legebiltzarrak onartuko ditu hemendik aurrera ze arauetan jokatu nahi dugu. Galdera gure aldetik simplea, eta hildo horri jarraituta. Hain zuzen, eskatzen dizueguna da Eusko Jaurlaritzari eskatzeko murrizketa politika alde batera uzteko. Talde parlamentarioi eta legebiltzarrak. Eskatzen dizuegu zerbitzu publikoi behar bezalako garrantzia eta hezkuntzari behar bezalako garrantzia emateko. Eta hain zuzen, gatazka honetan, gatazka zehatz honetan, Eusko Jaurlaritzari bitartekaritza lana egitetik haratago baliabideak jarri ditzala gatazka honi irtenbidea emateko. Baliabideak ez dira ekonomikoa bakarrik. Eta hortik haratago iruditzen zaigu administrazioak ardura zuzena duela hezkuntzaren erdiari eragiten dion gatazka batean. Eta ardura zuzena duela besteak beste ia erabat diru publikoz finantziatutako egitura batean.
batean. Bide horretan eskatzen diogu ardura, eskatzen diogu erabakiak hartzea eta esku hartzea zuzena. Bai, konponbidean, baina baita ere, patronalek izaten dituzten eta izaten ari diren jokaera batzuen aurrean. Hori da gu eskatzera gatozena. Hemen oso gauza larria gertatu dira, beste hitzarmen bat ez da bete, besteak beste bertako hitzarmen eta negoziazio prozesua etenda eta estatura joan da. Galdera ere bada, lan erreformarekin bat gatozen ala ez? Galdera simplea, baiezkoa edo ezezko erantzuna izan dezakena. Eta ezezkoa baldin bada, lan erreforma horren amparoan erabakiak hartzen dituzten ere, gobernuak, kasu honetan, ados ez dauden talde parlamentarioak ere, erantzun dizuen bat eskatu beharko die. Naizta legalitatearen barruan egon, ados ez baldin gaude, zerbait egin beharko da. Eta hildo horretatik guk esaten duguna da. Hemen haustura nagusi bat gertatu da, eta haustura nagusi horri saia gaitzezen konponbide bat jartzen, besteak beste iruditzen zaigulako itundutako irakaskuntzaren marko hori berpentsatu egin beharko dela. Eta berpentsatzerakoan hainbat elementu sartu ditugu. Iruditzen zaigu langileen ordezkari iruditzen zaigu garrantzitsuak direnak, baina talde parlamentarioei proposamen bezala luzatzen dizkitzuegu. Proposamen bezala, ondoren, zuek hausnartu alizateko, eta legebiltzarrean honen inguruan ere, proposamenen bat landu alizateko. Hori izan da gure asmoa. Eta eskarrik asko, konbitea onartzeagatik, eta gurekin hemen egoteagatik. Eskerrik asko, Xabier Irastorza, gainerakoek besterik agurtu aurretik eta batzordea amaitu aurretik, galetu nahi nizuen aber eskarietan da galderetan aber zerbait dagoen, ez badago, ez dago, Isabel Cela. A rogar que no se pongan todos los lunes comisión, porque algunos tenemos ejecutivas y los lunes. Vale, bueno, es bastante general. Bai. Bueno, gaien arabera egiten da, agenda orokorraren arabera, guztien egutegiak kuadratuz, eta orduan oso zaila izaten da. Saiatuko gara, aldena egiten, eta eskerrik asko gaurko gonbidatuei, eta honekin amaitzen da gaurko hezkuntza batzordea.